borone di amogele mme re simolopele ka go lebella ditlhogo Tana basisi a re eletsa gore di-university tsa lehatseng leno di lomagane le ya makerere kwa lehatsheng la Uganda Batswana bangwe ba tsweletse ka go okiwa ke dirukutlhi tse di helelang di ba tseela madi Di tsa Botswana Premier le ya National First Division di tla simolla mahelo a beke morago ga go ema ka lobaka Motho dumela nka mogala gape sentle mo yena o ranola dikgang tse ka puo ya diatla mme ha re simolla tautona Dr. Mokgweetsi Masisa re o eletsa gore di-university tsa lehatshe la Botswana di lomagane le University ya Makerere kwa lehatsheng la Uganda e leng boremelelo ja thuto le dikitso tse di tla nang le ditharabololo tsa dikgwetlho tse di akaretsang kgaolo ya Afrika le lehatshe ka bophara o ile se morago ga loeto la gagwe kwa university eo e rutileng ebile ya lositse bontsi jwa bagaka ba Afrika ke fela mokgwatsane ka pego Tautona Dr. Mokgweetsi Masisa o di tsamaile di-university lehatshe ka bophara a fa dikitso ka lehatshe la Botswana le kgaolo ya Afrika mme hela ke go gata mo university ya Makerere mo Kampala mo go moleretseng boipelo le kgothatso ka isago ya kgaolo ya Afrika le bokamoso jwa lehatshe la gabo University ya Makerere e butswe ka 1922 ditso tse di neng tsa nonotsha leeto la maitemogelo a maAfrika a go ikgolola mo mebusong ya sekolone ka go inakanya le thuto le go tsena dikwele 1922 ne gore go rena go elela thutego le nyoro ya thutego yaanong pelo a me tshweu ka gore boammaaruri ke bone se ne bua ka sone ebile ke go tswela pelo ke batla gore university tsa rona le bone ba dirisane le bone ba molemo ba dilo tse dintle e ka tswa le kgologolo mme mo bogologolong ba teng go tletse khumo ya thuto le thutego University e tlotlomatswa ka go ruta baeteledipele ba kgaolo ya Afrika ba dingwaga tsa bo 1960 jaaka botautona ba ntlha ba lehatshe la Tanzania Mwalimu Julius Nyerere le Milton Obote wa Uganda le makgolokgolo a ba bangwe ba ba neng ba tlhabolola Afrika ntlha engwe e leng gore e botlhokwa ya gore e ele tlhoko e be e sireletswe ya gore university di iretsweng ke go betla motho e se motho hela go betla moeteledipele a na le botho le setho le sa Afrika se le moteng le go ikitse gore zo mo hatsing le lentseng jang le lebagane le mahatshe a mangwe humanization ya motho ke se botlhokwa thata yaanong phutego tse re tswa mo go tsone tsena di tshwanetse gore dithuto le diitemogelo tse e leng gore tswa mo go di boneng re le mahatshe re baeteledipele bana ba tsena mona le ba rutang ba nywe seo e ba se tshele mo baneng bao mo nakong eno university e tsweletse ka go neela dithuto tse di alosang baithuti ba dikitso tse di tlhokwang go rarabolola dikgwetlho tse di aparetseng lehatshe gompieno ba na le mokgwa le tsela e leng gore ba e dira gore ba rotloetse gore bana le bagolo le matitšhara ba tle go bereka mmogo le ba tswang mo itsholelong ka kakaretso gore ba tlhame dilo tse dintšhwa ba di babalele e ba di tse ba di ise ko go bapadiweng ke tsone dilo tse e leng gore di ka re godisetse ka gore re tla re tse e leng gore a ise ke di dirwe re tla re rekisetsa mahatshe a mangwe ka tlhotlho tse di ko godimo akanya hela ha ne le gore molemo wa COVID o dirile gone hana e ke bele ka gompieno di-university le tsone tse e leng gore di tlhoahetse di rutatse di rotloetsa tse di ira madi jaana ga di tseye madi mo pusong ke tsone di hetlang madi di na le lehatshe madi University ya Makerere e balelwa mo go tse lesome tse di gogang ko pele mo Afrika ke Filo Mokgwatsane Botswana Television Kampala Uganda Bandi ba kgaolo ya gantsi le Charles Hill ba gakolotse go iponatsa kwa mafelong a ikwadiso ditlhopho go ikwadiso e setse ka malatsi a le 13 go wela kopo e dirilwe ke mogolwane wa ikwadisetso ditlhopho mo gantsi re gaola pele ke tlogetswe mo potsolotsong le lekana la Botswana Television le sego mokwaisi go rulaganyitse pego Ere go setse malatsi a le 13 pele ikwadisetso ditlhopho ya ntlha e simoloditsweng kgwedi eno tlhola gatlhano e wela bagolwane ba ikwadisetso ditlhopho ka kgaolong ya Charles le gantsi ba re ikwadisetso le tse sentle ebile ba solofetse tshologelo e kwa godimo ya batho jaaka malatsi a ntse a tsweletse ka go fokotsega mo bekeng ya boraro ya ikwadisetso ditlhopho dipalo tse re setseng re di bona mo kgaolong ya rona ya gantsi ke dipalo tse di nametsang ka gore bona mo bekeng ya boraro setse re kwadisitse batho ba le 7,161
ke tsa gore ke dipalo tsa e leng gore tara ra go digala ikwadisetso dithopo e yang go hela ka di 5 tsa kana ka di 3 tsa ga February e be re na le dipalo hela tse di nametsang batho ba e leng gore ba ikwadisetsa dithopo ke BOTSWANA ba e leng gore ba na le omanyo mo tirisong ba na le dingwaga tse 18 go ya go godimo gape ba na le bonno ha e leng gore ba ikwadisetsa teng re na le mafelo a go ikwadisetswa mo gone polling stations di le 29 gotlhe mo metseng ko merakeng le ko dipolaseng population ya Charles Hill district e ha godimo ga 17,000 jaanong rona tsholofelo ya rona ke gore ha re kgonne seelo se re se ipetseng re be re gorogile mo go 13,000 ka tshologelo ya gore ba ga rona ba tla nna ba tsiboga ba tla go ikwadisa ga re ba laletse bagolwane ba ikwadiso ba tsweletse ba tlhalosa fa go sena dikgwetlho dipe tse dintsi fa e sa le ikwadiso e simolola re nnile le kgwetlho e amileng omang e le ngwehela tota ga di dintsi gotlhelele bontsi jwa batho ba ba iponatsang ko matlhophelong ke batho ba e leng gore ba tla ka boomang ba ba mo tirisong ba e leng gore boomang ba bone ba supa ba le gaufi le go fela re tle re ba gakolole gore ba ikopanye le ofisi ya omang gore ba tla ba ntšhafatse omang wa bone dikgwetlho tse re di bonang ke batho ba e leng gore gongwe ba ta ko matlhophelong ba ta ba sa tshola boomang ba ba mo tirisong ke bone ba e leng gore ba le babedi ba le bararo re setse re kile ra ba busa gore nyame omanyo ga mo tirisong ya go taka omanyo e leng gore o siame kana o ya go mo shwahatsa ke tsone dikgwetlho hela tse re di bonang tse dingwe ke tse e leng gore di amana le tsa loapi hela gore kana mahelo a rona a ikwadisetso dithopo a mangwe ke ditante yaanong ga go na le dipula kana dipheo re itemogela gore ditante tsa go nna lo di awa mme re na le ka gare re tsibogelang seemo seo ka teng gore se ka sa kgoreletsa ikwadisetso dithopo ba e sa le ikwadiso e simolola mo kgaolong ya gantsi go setse go ikwadisitse batho ba le 7,100 fa go Charles Hill go ikwadisitse batho ba le 4,000 Lesego Mokwaisi BTV News mo parlamento wa kgaolo ya Shoshong re obile saso re tlhoeditse bandi ba motse wa Tobela go dira madi ka tsamaiso ya metswedi ya tlholego a re motse o ka dirisa motlakase o dirisa maranyane a letsatsi mme o tlhoka gore koporasi ya motse o e thulaganya gore kgone go etelela pele tiro ya go nna jalo re le saso o buile se kwa phuthegong ya kgotla kwa motseng o bošeng tsholofela Tombale ka pego go na le thulaganyo ya go fetla motlakase o dirisa marang a letsatsi wa 1 megawatt mo motseng wa Tobela ya maikaelelo magolo e leng go thusa go fedisa lehuma kwa motseng wa Tobela mme o sa le o rulaganyediwa go tloga ka ngwaga wa 2017 mo parlamento wa Shoshong re obrile saso o ne a bolelela banni kwa phuthegong ya kgotla gore go na le babeeletsi ba ba kgatlhegelang go aga maharatlhatlha ao ka jalo banni ba tlhoka go tlhomamisa gore ba ipaakanyeditse go a etelela pele ya ne ke kopara gore cooperative e me ka dinao kgosi ke batla ya Tobela gore e me ka dinao e tele de leadang this project ka gore ka tlo re emela ka dinao mo dikgweding tse ditse gore e me ka dinao batho ba le ba go na le ba go kile ba ta go ofising kwa ba re ba batla go dira the project e ka re nya ga le se le buile batho ba Tobela le ba bolela gore ba bona eng ko ga gona ko le anteng ko ke tla ke itse gore kwana ba ipaakantse pele e re ga ba gota be re tare ba le rolela akere re le saso o ne a gatelela fa motlakase wa marang a letsatsi o se turu ebile o ka sologela setšhaba mosola go menagane yaanong ke kopare le ipaakanye batho mahatseng mo metseng e mengwe ko bo north kwa ba ja madi community based natural resource management ya e le tisetsa letseno e le tisetsa ditiro e le tisetsa sengwe se le gore se ka itshetsa ka sone mo ga lona ne e tabo e le motlakase banni ba ne ba dirisa sebaka seo go bolelela mo parlamento wa bone ka tse di ba tshwenyang se ke se itumelang gape mo parlamento wa me ke sone sekolo gore mme go ka dira jalo ga o ketsa ditlasenyana tse le bana ba rona ba tsena jaaka o setse o tsa go bua batho ba ja batho ngwe bana ba rona ba kata ba segogala mme bohutsana jo botona mo Tobela batho ba modimo ke metsi
ga re kgone go itsenyetsa metsi mo malapeng ka baka la gore pipe 1 hela ke ele thamaletse hela e kwaletse rona re kota sekwa ga o re o ya ko otiteltis madi a teng ke kgomole namane jaanong rona ga rena la ga ile thebe yo re ka tsenyang dipompo ka ene mo jareteng re tiro a rona mo tobela ke ipelegeng hela ke ka leboga ha metsi a ka atolosiwa ka gore ka kgona go itsenyetsa dipompo mo malapeng bani ba tobela bona ba tlhalosediwa gape gore motse wa bone o na le sebaka sa go gola ka gona le ditsha tse di fetang lekgolo tse di neng di beetswe kwa thoko gore di abelwe batho. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Yeah. Batswana bangwe ba tsweletse ka go ngokiwa ke dilalome tse di helelang di ba tseela madi ka go ba tsietsa ba re ba setse madi mangwe ga thoko ga dikoloi tsa bone go ya ka bangwe ba ba setseng ba kile ba tsiediwa kana ba bona ditiro tsa dilalome tseo di loleme le borethe ka ba felela ba atlega mo tirong ya bone ya go tsietsa o nkutlile Thamaga wa bega ka ditse because go kile ga iragala tsala me ya lona kungwe a le mo BBS a tswa mo metšhining a re o tsena mo kolong ya motho ba morareng ya go na le madiki a ha sa gago sika ditsala mme ba ka se tsamae fela ba iphotlhere mo tseleng ba morabareng o itse re keng a re ha pele ha le ha tsena ka betlhela gore no go na ditsala tsa go tse pedi gone mo stopong mo ba palama ha ba sena go palama ba morabare ke madi a yes ho mongwe ke la ntiralo mme a ba ntsela o ntsetse phone a ba tsa le plastic tsene ke tsire thata ba irela ko community a ba irela ka le ha knockout bangwe ba batho ba ba seng ba wetse mo diatleng tsa dilalome tse di tswetseng ka go tsietsa setšhaba ka ditsela tse di farologaneng ba ba amoga matshebetshebe a madi letsatsi le letsatsi mothale o wa go amogiwa batho madi ke dilalome tse gangwe le gape di dirang e ka re di setse madi fa thoko ga dikoloi segolo jang tsa bomme di tsweletse ka go tsaya phikelo e sele o gona re gongwe gore la le gore lotona la koloi ya ga la senyega bone ba gore ba re lotona le senyegile go ba kile ba dikolo ga koloi ba bona di mo tega koloi ya go tsela gore bone ba eletsa go ka ditsa bogolo thata medio tso ke bona di dira thata ke bogolo thata mo go batho ba bomme ka batho ba go tsamaya ba beile dibeke mo ditulong mo ba tle ba go dumedisela ba gore ba re ma a o kula le mo gore koloi ya go ka ha phanchile wena na ha o dikolo ga o fologa yana ro a go bona ka nnete gore a koloi phanchile yo mongwe no hapa yana o bula koloi o tsena mo tega ga koloi o tsa beke o sia ka yona go tlhalosiwa dilalome tseo di dirisa matsipa a tseneletseng a imelang ba ba ikaelang go ba amoga madi phelelong ba kgone go dumana le se ba se buang no bone ga ba tomo gorena ba re gatella tota mathaka ba borai tota straight ga ba tla ba go yena ba tla ka tsela nngwe e sa tlhalogaseng mapodisi a tlhalosa fa go se motlhofo go ka tshwara magodu ao a berekang le segongwana sa bomme le borre ba dirile dipampiri ba kgagola dipampiri be ba dipaka o ka re ke madi ba tsa 100 pulo o tshelang ba mmaga godimo ba tsa 50 pula ba mmaka hatase kana ba tsa 100 pulo mo ba mmaka hatase ga o bona go le go thoto ka re madi ana o bona 100 pula godimo le 200 pula ta bore ke ona madi ga o dumela gore la bale e tlo re ntse o le ho nako e ise go pela go tla banna either ba le babedi kana ba le bararo ba tla ba go bolela gore nyarra re mapodisi re tlhotlhomisa kganye e leng gore go thukutilwe batho madi le dithoto yaanong monna o na le ene o bile ke suspect kana ke mmelelo wa rona gore a gore le wena le mmogo mo go ene e bile go no ba go phuruphusa ba gore ba re a ga ona madi go dibankeng madi a go ke bokae ga gore wa latola ho ba go tshosetsa ba gore ba re nya e bile ra go tlhatlhela gone e re ka jana mapodisi gangwe le gape ba ntsha melaetsa go tsibosa setšhaba ka maano a farologaneng a ditiro tsa borukutli batho ba le bantsi ba tsweletse ka go tsiediwa fela ditlhotlhomiso tsa mapodisi ka ditiragalo tsa go tsiediwa ga batho mafelong a tshwana le a marekisetso di tsweletse mme ga di motlhofo ka jana manonwe a le one a dirisa metlhale e farologaneng o nkutlile Thamaga BTV News Gaborone
ga dikgang tse di tswelela wetsho mo palamente wa kgaolo ya mošopa manyana re karabogare wa kgotse banni ba motse wa mošopa go bo ba eme boeteledipele jwa motse wa bone nokeng mo ditlhabololong ka bontsi tse a tlhalosang fa mo nakong eno di tsamaile ka thelelo ebile di wetse ka nako re gare o buile se mo phuthegong ya kgotla ya neng a e tshwere kwa mošopa ke segofetse makwinja ka dintlha re karabogare a re bontsi jwa ditlhabololo di tshwana le kago ya sepatela sa mošopa paakanyo ya borogo ditsela ga mmogo le lebala la metshameko ke dingwe tse di supang ga go na le tswelelopele mo go tlhabololeng motse mme se ke mangwe maduo a go nna le mowa wa tshwaragano le tirisano mmogo e e siameng ko Pitseng re expandile clinic re okeditse re ngantsolositse e wetse go ra lekgetho ntse go na le makgetho a metsi ko ra lekgetho le ko Pitseng re buana ha re leng teng gompieko ra kontraka a neetse gore a dire project ya go isa metsi ko Pitseng go ra lekgetho e wetse project e re dirile tsela e tswa mo mošopa go Tlhakane West e wetse gompieko ha re leng teng re ko Manyana re okeditse clinic ya Manyana re tsentse maternity wing re ntse re na le bothata ba tsela e tswang ko Manyana e tla mošopa a ka ke buana ya go dirwa ngwaga o ne re leboge gape gore poso ya rona ya upgrade-ile gompieno e godisitswe ntse e tlhabololwa ke dumela gore ba tla re itsise ba re e neela sentle ka ga molaong ke lemoga gore mono mo ga mosupa mo ngame ra iteka le rona re leka thata ka tshelo ya matlakala tshelo ya matlakala e le bontlhabong ba go leka gone gore ba botsogo le bone ba lemoga gore re tsenya letsogo e re dikgang di eme jalo ba nne ba nna le sebaka sa go gakolola le go ikuela mo go mo palamente ka tse di ba tshwenya puso ya itlhabantsha ka ntlha e nngwe gore re ntse jaana a ke tse se ka ihela go lo ele masimo re itse gore go lokwa ke ko masimo go bo go twe go na le VDC re itse gore go lokwa ke ko masimo go bo go twe go na le kgosi mme kana ya once ya la go te kgosi go ra gore motse o nna teng jaanong dijo di tla tswa ko kae ha re hetola masimo magae ga se di tshene tshimo ya me ya tlala mabanenyana jana ke tsamaela ko masimong ke eletsa go a go lema ke itlhela tshimo ya me e le ntshogela yotlhe ha ke di bala di heta 70 mme gone moo a mme ha nka lema sengwe ke ka tswa ka sone a ke itse gore ba ba shong ha jaanong ba tla se bona kae sebaka sa go botsa ka gore tshwanelo ne le gore re dire jaana gompieno mme ba gaetsho ke supe jaana gore a re neng re bueng tlhe re boleleng ba bangwe ka botlhokwa ja diphuthego di tshwana le tse ke gone ka ha re ka kgonang go a kopele ka teng batsadi ba gakolotswe go nna ba kgothatsa banana go tsena diphuthego di tshwana le tse ka jana maikutlo a bone le dikgakololo di le botlhokwa ka ile bone isago ya lefatshe leno ke se go fetse makwinja BTV News Mošopa balemi ba masimo a malelano mo kgaolong ya morolong ba ne ba rutuntshiwa ka botlhokwa jwa go lema ka terekere go na le go lema ka ditonki se ke maiteko a go netefatsa le go godisa itsholelo ya batswana ka go itemela dijo le go dira dipoelo ka go rekisa dijo kwa mahatsheng a sele ka lenaneo la temo le tlotlo Phuduhudu maikelelo a thutuntsho ye ke go neela balemi ba saletseng kwa morago ka ditsela tse dišwa tsa go lema mo go nang le maduo segolo jang ba ba sa ntseng ba lema ka ditonki mo go fetiwang ke nako mo segompienong mme ka lenaneo la temo le tlotlo balemi ba ka thuswa ke puso go reka terekere e tiro ya yone e seng go lema fela mme e dire ditiro tse di atologileng go le motlhofo terekere ena e teng mo Botswana ya ka lo e bona ile ha jana e teng mo dishopong mme mo lenaneong la temo le tlotlo e na le tlhotlhwa yone e supilweng ke 30,000 mme kana ka lenaneo la temo le tlotlo lo tla itse gore ha e le 30,000 yana go ra gore molemi wa go batla 15,000 puso ya rona e be mmakisa ka 15,000
go tlhalosiwa fa go itemegetse fa balemi ka bontsi ba amogetse lenaneo la temoletlotlo ka dipalo tse di kwa godimo ebile ba supa fa le tsile go ba sologela mosola segolo jang balemi ba ba ntseng ba lema ka ditonki ka go supa go lema ka terekere go le bogadi bo gaufi ka go le temakgolo. Re na le palo e kae ya difamara, re na le difamara di ka nna more than 1,000 mo kgaolong mme re sologetse gore batle ka mmetela batle go ikwadisetsa temoletlotlo. Balemi ba kgaolo ya rona mma ba tlhaloganya ka temoletlotlo ka gore re hela ga temoletlotlo e sena go lontshiwa ke tautona re be re bitsa phuthego re tla go ba ruta ka temoletlotlo. Re na re simolola gape re bitsa re tshwara le tsone dithuto tsa di-farmers committee re ba kgaogantse le bone borra tereke re ne ra ba direla dithuto tsa bone le borra ditonki re ne ra ba direla dithuto tsa bone. Bana ba rona ke ba totang ke itletse kare ke bone ba ka be re gompieno yana ba le ha ba bua ka terekere ka gore e lebagane bone gore ba santse ba na le mashedi ba ga e tshotwa tsa re nyaditse ke yone mebu ya rona ga e tshwane masimo ya rona ga a tshwane mme ka ha ke ene mo ganteng wena tshimo ya ga go hela ha e le motlhaba nya o tsamahela e ga isa ditonki jalo ke ntse ke tsamaya ke ne ke a sheba ke re tota nka e bona ka terekere e ka ga isa ditonki jaanong gompieno a ke tla go sheba terekerenyana e ke tla go tšhika gale ka yone gale ke tshwere mona mogolonyana nya ya di ga mona mogolonyana mme boto go na le ditonki ka gore phakela ke a go theogela e be ke dira tiro. Balemi ba rotloediwa go ikwadisetsa lenaneo la temoletlotlo ka le lengwe la mananeo a mmang a disang ditharabololo mo dikgwetlhong tse balemi ba kopanang le tsone. Pearl Pududu, PTV News. Motho ka gore yalo amogela tumo mpatane go tshwaretsetsa metshameko. Ka leboga one Mothetso Madume dikgang tsa metshameko tsone di emejana. Moeteledipele wa Botswana Football Association Maklile Tshwitsi o tlhalositse mosong ono fa metshameko ya diliki tse dikgolwane tsa Botswana Premier le National First Division di tla simolola ka mafelo a beke morago ga go ema ka nakwana ntateng ya dikubetsano magareng ga makgotla a BFA le la Botswana Football League. Letshitso o tlhomamisitse fa kgwele ya dinawe ya diliki tseo e tla tswelela jaana ba ntse ba tsweletse ka go sekaseka dikgang tse di neng di ba farefere makgotla ao mabedi mo dibekeng tse tharo tse di fetileng di akaretsa go segelwa thoko ga modulasetilo wa BFL Nicholas Zakem le go segelwa kwa thoko ga BFL ke ba Botswana Football Association magareng ga tse dingwe. Moeteledipele wa BFL ka ile seo mo phuthegong ya babega dikgang kwa Lekidi Football Center mosong ono. My children were a little bit hot-headed, not because they wanted to be disruptive, but because they wanted to be heard. Therefore, ladies and gentlemen, I'm here today to assure the nation and all our stakeholders that football is back. There are many other issues not resolved, but that's not the discussion for today. Today, I sit here as a proud president of Botswana Football Association, assuring the nation that despite what we've gone through, football is back. I think Rempata, you can confirm that the games start this week. The only problem was communication. The only problem was communication. You know, where there's no communication, it becomes a problem. So we have solved the communication. And we are starting this weekend as First Division North and South. Thank you very much. The games will be back. Football is back. Rwala Mabaleng weekend to Ineta Betanai. So just to give confirmation to the nation, and we are very sorry for having missed football for the last 2 weeks, but it was the necessary evil. Thank you very much.
Maikelo magolo a Kazungula Marathon Activation ga se fela go rotloetsa batabogi go ipaakanyetsa lebelo leo ka dipalo mme gape go tsibosa bana le seabe ka botlhokwa jwa go tlhokomela mebele ya bone le botsogo jwa bone. Se se tlhalositswe ke mogolwane wa komiti e baakanyetsang lebelo leo Re David Lebalelo yo weditseng ka gore go tsibosa mo gape go thusa ikatiso ya batabogi. Kitso tamane ka pego ntle le go ngwa ka batabogi ba bona go le botlhokwa go laletsa ba tsa botsogo le dikgwebo tse dingwe go tla go thusa go dira ditlhatlhobo tsa botsogo gore ba nne le batabogi ba itse seemo sa bona sa botsogo. This event is hosted here in Kasane. It's hosted here in Chobe. So we want to see most numbers coming from Chobe. And by so doing, re le Kazungula Bridge Marathon, re lemogile go le botlhokwa gore re ba rotloetse ka go hokotsa one madi a eleng gore batho ba Chobe ba ka registera ka one. Health screening tse eleng gore ra di dira. Remember we have partnered with NAPA. NAPA eleng gore ke yone eleng gore e ile boikarabelo jwa go lwantsha these non-communicable diseases. Re bone gore re sponsore category ya bana le bogole ka gore tota ithela bene e saletse ko morago go sena batho ba e leng gore ba e sponsora. Condition e mo go yone bo ma go yone ga se re ka ba itse gore ba kgone go tsenela mabelo kana ba ka tsenela sepeseleng gore se ka ba kgonza le bone bana le bokgoni jo e leng ja bone hela jaaka le phata la Botswana Post le bone gore le kgone go ba rotwe. Batabogi ba ba nnang ba taboga ngwaga le ngwaga ba amogana metlhala ya ikatiso le maikutlo a bone. Ke ne ke ntse compare ka time hela but ke trainer hard than last year. Ke ne ke pagama thaba ke taboga mo mothabeng gore khone go nna le that thing pace up. Last year ne ke sena nako ntsi ya go ipaakanya ka mabaka a tiro yaanong gompieno go ke tsere malatsinyana gore ke kgone go ipaakanya sentle ke sa hele thata ke trainer ha le gore go boketenyana teng gore mmelo wa me o kgone gore ka nako ya marathon o bo itsetsepetse. Banni ba Chobe bana ba rotlodi go nna le sa mo mabelong ka ela bona mo kgaolong eo. Ba bile ba rotlodi go itshidila mmelo godimo ga mo ba itlhatlhobela malwetse gangwe le gape. Kitso tamane Botswana Television Kazungula. Fartswala le dikgang tsa rona re le batsa mabole Cedric Baroma wa setlhopha sa mabole sa Tsholofelo o fentse motshameki wa setlhopha sa setšhaba Rajab Mohammed Utukile mo ntong ya bokete jwa 54 kg. Ntoyo e ne le nngwe ya tse masome a mararo le bone tse neng di tshegeditswe ka mafelo a beke ke ba Diamond Boxing Club. Ryan Khangwanyana wa latela. Rajab o tsene foo a na le maikemisetso wa go sireletsa serodumo sa gagwe jaaka motshameki wa setlhopha sa setšhaba fela Baroma a ba itumile molomo ko tlase go fenya ntwa eo le go tswelela a dira bontle mo mererong ya tsa mabole. Bobedi joo bo ne bo tikana ka mabole a go utlwala mme go sena yo nang le letsogana le kwa godimo mo go yo mongwe. Ya re morago ditikologo di le 3 maduo a supa a fa le kawana la Tsholofelo Cedric Baroma e le ena a fentse ntwa eo ka 3-2 le go simolola ngwaga wa 2024 sentle ka phenyo. I believed in myself. Niki poleletse gore hela gore no, just go and punch. Don't just be scared. Ke motho le ene na le 2 hands. Ha punch lo ene punch. Be first man to punch at least. And heads at the round le Niki poleletse hela. Now according to me I played very well. Kitlegi bankantse. I lost but it's not worried ka gore first tournament so le rona ne re santse re tlo go bankanya mabogo gore re tsore ha ntse ra go pile yana re bankanyetsa haka but ke tsa ke re ke shapwela. Well, tournament it's amazing. Looking at the bouts and the participation, it really went well because from a long break but the boxers didn't perform a lesson. In terms of competition-wise, like City ke buile gore re tswa mo long break in December. Ha ba ise ba eteng go standard se re se batang. Me hela batla eteng. So far that the national team is sitting mo campaign so ba kgone go ntsha stamina se se rileng se no gore ra se batla. Mo maduong a mangwe Kobamelo Molatlhegi wa DTCB o fentse motlamedi segogwane wa Moshopa Boxing Club mo ntweng ya bokete jwa 51 kg. Mo go ya 60 kg
Phenyo Kepese o fentse Chongong wa DTCB. Fa ka go itsile ra o kgathile ene a bontshitse boifangena ope go se gontle a mo fenya 5-0. Ka fa letlhakore la bomme gone Cheza Montsi le utsile sewela ba SSKB ba dule ka tse ditsididi kgatlhanong le kutlo Moketsa le Shekena Mahmood ba molepolole fa Tracy Atipe ene a fentse Dorcas Tlhabologo. Ryan Kengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Dolphins ke bone ba fenye ba kgaisano ya Warriors Mental Health ya monongwaga ba sena go nota setlhopha sa Police 5 ka dintlha di le 74 go tse 73 mo motshamekong wa makgaolakgang o neng o tlola ditlhase kwa mabaleng a SSKB ko mogoditshane a dutlogomtsa sefako ka pego. Makgaolakgang a borre a ba solofetse go ka nna mašeta jaaka dithopa ka bobedi di ne di tshamekile bonte ko metshameko ya seka makgaolakgang jaaka Dolphins e ne ntsha sante bile 5 ka 56-47 fa Police bone ba ne ba gapelante Warriors ka 56-33. The Fins ke bone ba simolotseng bonte ba gapa kotara ya ntlha 28-18. Tomagano ya Gotana Kandura le John Mchinga ya tswelela ka go tshwenya Police ka supa tshameko a maemo a go godimo go gapa kotara ya bobedi go isa motshameko ka nakong ya go ikhutsa ka ketapele ya 52-37. Fela banna wa Kgatlhano Semoyo ba seka ba diga tshameko ba tswelela ka go nosa ntha morago ga ntha go gapa kotara ya boraro ka 63-54. Kotara ya bofelo ya bona Police ba thatosa lobelo la motshameko jaaka Thuto Shai a na eteletse sethopo seo go ka boela mo motshamekong jaaka bana ba iphithela ba forologanngwe ke thaele nngwe ka 73-72. Metsotso ya bofelo ya boegagabetse ebile e emisitse balatedi ka dinao jaaka dithopa di ne di lela ntha ya bofelo fela The Fins ya itshwarelela go gapa ka 74-73. The match was divided into two halves. You saw the way we won in the first half. We went up by almost 18 points, and then Police came back in the second half, and then they also beat us in the second half. But we managed to win by a point, and it was a good finish for the fans, though. I think people enjoyed it. Dolphins are always going to be a tough game, huh? So we went in there with the mentality that it's a must-win for us. Obviously, as a finals, they gave us the run for the money, but I'm proud of the guys. Huh? They play some fantastic defense, and we play as a team. So yeah, there's not much I can say about it. Dolphins with a better team on the night, but there's a lot to look forward to for the season. Makgaolakgang a bomme a ba lebagantse dithopa tsa maphata a itshireletso Police 5 le BD 5. Police ba supa maitemogelo a godimo fela go tswa mo kotareng ya ntlha go fitlhela ba gapa motshameko ka 74-62. The game was quite tough simply because it was unpredictable. We've been off season since last year. The league hasn't started, so since last year, I don't know, mid-year last year up to now, this is the first time we are meeting basketball. We had to adapt and try to play as much as we can. Or try to implement from our ground level. So we really tried our best. The margin is not too big compared to what we had last season. The margin is not too big. I guess from here on out we are going to be better. Thuto Shai le ka tago jang ke bothe e le ba Police 5 ke bona ba tshameki ba gaisitse mo mathakoreng othe a bomme le borre. Kgaisano ya Warriors Mental Health e ne engwe ke le dithopa tsa bomme le tsa borre di le 14. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Fa re garelela ka tsa kgaisano ya Africa Cup of Nations setlhopha sa Afrika Borwa sa Bafana se letse se boetse mo tseleng ya diphenyo ba sena go padimola sa Namibia ka nno tse di le 4 go lefela mo motshamekong wa Group E. Bafana e notilweng ke Mali ka tse 2 go lefela mo motshamekong wa ntlha beke e fetileng e dirile bontle maabane e itlhoma kwa pele ka tse 3 go lefela mo karolong ya ntlha ka dino tsa ga Pesitau le tse 2 tsa ga Themba Zwane. Afrika Borwa e feditse le Namibia mo karolong ya bobedi ka nno ya ga Thapelo Maseko go netefatsa fa ba tlhatlogela ko maemong a bobedi mo Group E. Mo motshamekong ya Group F, Zambia e tshamekile maleka le setlhopha sa Tanzania fa Morocco le DRC le tsone di tshamekile maleka a nno e le nngwe setlhopha. Mo motshamekong ya sejana
metshameko ya sejana sa Afrika e tla tswelela segong jono jaaka go lwelwa maemo mo tikologong ya bobedi ya kgaisano. Baeteledipele ba Group A, Equatorial Guinea, ba tla thulana le Benghae, Ivory Coast, fa Guinea-Bissau e tla lebagana le Nigeria e ntse e le mo Group A. Metshameko eo ka bobedi e simologa ka nako ya bosupa fa mo Group B, Cape Verde e setseng e iponetse phatla kgotsa manno mo karolong ya bobedi e tla kampana le ba ba mo maemong a bobedi, Egypt, fa Mozambique e lebagana le Ghana ka nako ya 10. Motsoso ha re di be khutlo ka jana le ka nako tsotlhe ikanye rona ona re banteng wa boa go garela jalo Botswana Connect.